niyo nakwegera nkakongorera nkakubwira nti wa mugabo udatinya uruhu rwera, wa mugabo w'umusore, wa mugabo w'intwari cyane, wa mugabo abanyafurika bose bakunda kandi bategereje impinduka z'ibikorwa zazana muri Afurika. Si ngombwa yuko nkwibutsa izina kuko ni Ibrahim Traore, perezida wa Burkina Faso. Kuba igihe amaze mu butegetsi ari igihe gito cyane, ibyo murabizi, reka tubireke. Ariko se wari uzi ko umuperezida ari ukiri muto mu baperezida b'isi yose? Dore nta n'imyaka 40 arageza. Gusa uyu mugabo imitima yabo uruhu rwirabura yayifashe bugwate kubwo gutinyuka akareba mu maso akabwira abanyaburayi ndetse n'abanyamerika ati murashaka iki muri Afurika yacu? Mujye mu kuzimu, go to hell. Reka ibyo tubireke. Ese waba uruzi ko uruhu rwera birirwa bamuhiga ndetse banamuhiza ariko bakaba baramubuze? Reka da. Uyu mugabo w'umunyabwenge bwinshi amaze kuburizamo kudeta ziri hejuru y'eshatu zigambiriye kumukura ku butegetsi ndetse zikaba zanamena amaraso ye. Gusa ababikora nabo baza ari bazima ariko bagasubirayo ari ukundi kuntu roho zigendera. Reka tuve muri politiki di. Ahubwo se wari uzi ko uyu mugabo batinya abandi bakaba bamukunda? Yavutse mu mwaka w'1988. Dore da, jenoside yakorewe abatutsi yabaye afite imyaka 6. None uyu mwana ukiri muto cyane gusa w'umugabo mu mutwe ni gute ahangayikisha abasaza nk'aba Trump, Macron ndetse n'abandi bifi binini? Reka da, aho twaba dusuye muri politiki. Reka tumanuke gato. Uyu Traore yize amashuri abanza ayigira muri Kuki, hanyuma segonderi ayikomereza hitwa Bobo Dioulasso, aho abari bamuzi bavuga ko yari umwana witonda gutanavuga cyane, yabaga atuje. Twagiye cyane. Mu mwaka wa 2006 yatangiye university akurikira ibizwi nka geology muri kaminuza y'Ouagadougou mu murwa mukuru wa Burkina Faso. Traore agisoza kaminuza yahise yinjira igisirikare nta no guhumeka mu mwaka wa 2009, hanyuma pasingira hitwa Namouano Military Academy. Nyuma gato yagiye muri Morocco ajya kwiga ibyo guhangana n'indege mu bihe by'intambara. Yari umuntu urasa indege cyane ngo filime irihuta. Reka nawe twe dusimbukeho gatoya. Imyaka yaragiye irikurikiranya, imyaka irashira n'indata. Mu mwaka wa 2019 yabaye umurwanyi uremereye cyane, aho yarwanyije ibikorwa bya jihadist abagendera ku mahame akomeye ya Islam, arabakubita inshuro zirahava. Ibi ngibi bituma ahita azamurwa mu mapeti cyane. Mu mwaka wa 2020 yahisabwa captain. Ibi byo kuzamurwa mu ntera ntibari babizi, gusa we yari afite mu mutwe icyuko azabohora Afurika. Yari ishema kuri twe, yari afite umugambi mwiza ugambiriye guteza imbere Afurika ndetse no kwibohora kuva mu banyaburayi ndetse n'abanyamerika. Mu mwaka wa 2022 byabaye n'ibindi bindi birongera biraba, hanyuma bisimusiga agiye ku butegetsi. Aha Afurika yabonye intwari n'ubu yirata. Reka tuvuge tuti ramba wowe Ibrahim Traore, Afurika igutegerejemo byinshi. Reka dore muri comment niba ari icyakunyuze. Ndabakunda cyane kandi mukore comment, share na like.